8, 9, 10. Dole pomaly. Pomaličky prejdi. Patrik ťa pokúsa. A ideme na pravej nožičke. Poď. Taký kúsanec. Na ľavej, prepáč. Ešte dole, 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 dole. A ideme. Nožička, kde je? Adamko, ručky na stranu. No poď. Ruky, ty čo si? Stíhačka. Do strany. Ešte. Tak. A drž sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a pol, 9 a 3/4. A ideme ešte raz. Teraz druhá nožka. Poďme ručky, čo? Lastovička. Ty si není stíhačka, ty si lastovička. Lastovička. A drž sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.